upecala se na provokaciju, pa isplivala istina. Dejan potpuno raskrinkao Majin sledeći potez u ranim jutarnjim satima. Maja Marinković sedela je sama u svom krevetu zamišljena, a onda je prošao Dejan Dragojević i obratio joj se sa osmehom. Čekaš fajt? Nasmejao se Dejan u prolazu. Marinkovićeva se samo osmehnula, a onda je ušao i njen dečko. Evo ti voda. Inače, kako si? Pitao je car, na šta je Maja klimnula glavom i ćutala, a onda su nastavili da komentarišu sa Markom Osmahčićem. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.